jukwaa kuu kwa sababu bado tunatarajia wageni wetu wakuu. Nĩ kĩrĩndĩ kĩnene kĩa arũmĩrĩri a kĩama kĩa Jubilee kĩrĩa gĩgwĩkinyĩtie mwena wa Narok North igongona-inĩ rĩa kwamũkĩrwo mũciko mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Moitarel Ole Kenta. Hapa kiongozi anapokuja aingie hapa peke yake. Ndũmĩrĩri ya ũmũthĩ yuma gwĩkĩra kĩama gĩkĩ hinya nginyagia matũũra-inĩ. President wa kana Uhuru Kenyatta na ũrĩa nowe mũtongoria wa kĩama gĩkĩ agĩũkĩrĩra honge cia thirikari nĩ ũndũ wa kũingĩrĩra ciama cia kĩũteti iria ciĩrũgamĩtie gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩarĩria kĩrĩndĩ gĩkĩ na njĩra ya thimũ, Uhuru nĩokĩrĩire arĩa maramwĩra atige kwĩingĩrania na ũteti, akiuga no egũthiĩ na mbere na kũgitĩra na gũtetera kĩama kĩa Jubilee. Tumeona vile watu wanaendelea kusumbua vyama vingine wanachama wavijenge, wauze sera kwa njia ya amani, kazi yao ni kuingilia. Na tumeona sio Jubilee peke yake wanaingilia vyama vyote. Funga hii. Hiyo hailingani na sera ya vyama vingi. Vyama vingi ni tuheshimiane. Nĩongereire kuga atĩ we ndarĩ na gĩturwa gĩothe kĩa ũteti aranyotera, ĩndĩ arĩ na kĩhoto gĩa kũgitĩra kĩama kĩa Jubilee kuona nĩwe mũtongoria wakĩo, akiuga nĩ kĩeha kuona honge cia thirikari ikĩingĩrĩra mĩhang'o ya ciama ingĩ handũ-inĩ ha gwĩkĩra hinya ciama ciao. Sasa mimi nikiongea maneno 2-3 naambiwa wewe umeritaya kwenda nyumbani. Kwa nini hawakuambia Moi aritaya aende nyumbani? Mimi kwa ukweli siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu. Mimi hakuna kiti yeyote mimi natafuta, lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu. Mũrũ wa nyina Uhuru Muhoho Kenyatta ũrĩa ũkũmũrũgamĩrĩra igongona-inĩ rĩrĩ nĩoririe arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ mathiĩ na mbere na gũkĩnyita mbaru nĩguo kĩgĩe na mĩrimĩro matũũra-inĩ. Misa ile niliitwa nikaitika, nikasema nitamwakilisha hapa kimwili, lakini angependa sana kuwa nasi hapa leo. Yale Mungu amepanga, lakini hakuna mtu anaweza kubadilisha, hakuna binadamu anaweza kubadilisha. Mwena-inĩ wake mũnini wa mũtongoria wa Jubilee na ũrĩa warĩ mwandĩki mũnene wa Jubilee Jeremiah Kioni augĩte nĩ ũhotani mũnene kũgitĩra kĩama rĩrĩa kĩabangĩirwo kũharagana, akiuga rĩu Jubilee ĩna ũthiũ wa kĩbũrũri, mĩario yake ikindĩrwo nĩ mwandĩki mũnene Moitarel Ole Kenta. Pale tunaenda ni vizuri tuhakikisha kwamba sasa tuko na chama ya Jubilee. We have a presidential candidate ambaye ako na appeal katika kona zote za Kenya hii. Lile la muhimu zaidi na nimefanywa na Mheshimiwa Alama ni kuhakikisha kwamba tuko na aspirants katika every level. Sasa hiyo tutakuwa tunasema ya kwamba ile vita tulikuwa tunapigana iko na maana, kwa sababu bila aspirants hiyo vita haitakuwa na maana. My last word is to the church. You are our only hope. Stand with the people. Stand with the people, not with the grabbers. Not with the looters, not with those who destroy the future of the Maasai child. Don't stand with them. I request the church, and I'm praying to God, that the church will hearken and listen to the plea of the people of Kenya. And stand with them. The youth, I'm with you. The women of this country are the most precious people on earth. And I can assure you, as the Secretary General of Jubilee, you'll have your part to play. You'll get leadership. You'll be supported by all means possible. Just know that I'm with you. Mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa President na Jubilee Dr. Fred Matiang'i nĩ atũgĩrĩtie Kenta. We are in Jubilee to stay, na kuwaeleza wale ambao wako kwa uongozi na wale ambao wanataka kufuruga chama chetu kutumia vibaraka na wale wananunua usiku, wanalipanga usiku, tuwaeleze hivi: tumewakana wakwende kabisa na tuko handũ-inĩ ha Kameme TV de Narok North, njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u. Nelson Mwithalela na